Ebyaro ebiteganisibwe biriho Kyampagarata, Kawule, Kasagazi, Rwenkoma kandi zona nizishango mugombora ya Marongo bwahata abatura ebyara babitira omuyendo barundi group tembero buzire bwanyuma y'enjura aho kugwa etyo ekashisha amajiga ari kurenga 20 hotireho no kushisha entoke na nemisire ndijo kubeto nyinga mbimpitire betuta amayumba ne yange yino mwegendedde abana abadde basura wano saide eringa nyinayo binyinayo birara kugamba okutwaza mu nyumba egudde weddeho nsaba mu mpo byambi banaye abatuze ababebembirwe chairman Emmanuel Bareke ntibagira ngo babere amaziro bwire buringwa batari kutunga jura ngo bitwe izire yabasiga bari kubimunonga ero musana gututira omwaka gwona turiyo mu kubona abona tenjura kuyaza gwa yagwerindi ebintu byona byacyokera amazu gagenda twine cyo kuriya twine no kuturabe kati nkuba bweze netuyisa bubi amayumba gagenze enemero zigenze ensuku zigenze tetuyina cye tusigaziza Bareke nagira ngo obwahati takumanya aho abatura bararare kandi ngo abinji nabine abana bato niko kushaba government kugira ngo hebase kubirukanjirira abatura no bwahati bashobanjirirwe bari kugira ngo tibakabona genjura nkeji ahabo kugira ngo esisire ebintu binji empe obweze oliji newubaki amabati negasituka kati nafe fuluma kuba wabadde wenzikiza ngekutte embuyaga oliji kwegamba embuyaga maze okugwayo okulengera engulu nga tutunda amabati engulu omwana kwaba nashohora aterwa itafari eshaya atinyineho kurara abana nyina abana banje batano n'umukazi wa mukaga atinyine cyo kubarisa entoke zona zagenda enju yanje ko izire nko mugire bwa shankamwe mukamunana necweka konka mwenda yakarama yagumuza menju yija n'umuyaga mwinji nanisha bamo yanja mugana bakaciko bona buri kure ngo bakazabwe bembezi government yone mpo buyambi ahabwo kubanyogwe harimo ikintu cyinsigizo mu nju yanje njya wakireba nkibonewe turi enzu izire iza n'umuyaga amabati gasenyuka twaraya n'abana banje atwananisa buyambi abakuru mu nyirukangire umuyaga gututire emushana kabanza gwatutera hatenjure tutire umuyaga gwena gwatere mitumba yona yagwa twine cyo kurisa abana urutoki rubero nka business nubwo tubentu ya musente zo kuhera abana abebembezi bari mu Maddox Kanyesije bashaba batura okufayo okureba ngo bawugeraho ko babuzabuza amajigabo hari batura mungu kandi bafeyo nta no kutandika ku byare miti erije kubayamba aha kutangira umuyaga mwinji Kyamparakata ensuku zonna ziweddewo so nkubira bakamabanga ba government mama prime minister Robina Nabanja ababaka bafa ba parliament onalebo center Muhammad onalebo namujusise abakuru bona ku district chairman wa district RDC ne president wa fechemanya maulegana jagalaba nsaba bageze ko badukira abantu bafe ne abantu bange bali bubi Kyamparakata yonna tugitambudde ng'omuntu kagwekalagala naye abantu bagayadde okusimba emiti kati obutonde bw'ensi bwe bugwawo kibuyaga bulwegenda okujjebereko wesibira tefuna wesibira chairman wa district Kizito Abbas yashaba batura okugumisiriza aba district rero babanze bahandikire ministry y'ebigwererezi byaho naho rero tufunyemu kikangabo kiza kitaraze byalo Kawule Rwenkoma Kasagazi Kyamparakata amakaga soba 30 namutiko wenkuba wagudde nasani yawe bitu byabatuze binyo ngaba kulembeze kitususeko naye tusaba abantu baffe babere ba gumu twataganire bekikwatako ministry ya disaster preparedness babase kuronda obuyambi gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tire West.